aha rwakana rwesande hwire omumakuru gita Agacencwire tukakoreka oku Kanso ya Mbarara City South Division yahingwize ekiteiso ekyo kutwara Mbarara City omu kooti ahabwo kuryangatanisa sente zabo miriyooni 484 z'emishoro. Tubagize ngo twende sente zitu is miriyooni 484 zituri kubanza Mbarara City Kanso. Ntezo za stizire nza kubatwara omu kooti abo kuba itekano rituragira mbene nyuma y'abazyo omu Kanso ebira ha kitebe kikuru kya Mbarara City bakansara bahingwiza akakiiko k'abantu batano akarukuza kuba kebembirwe Eunice asimwe okucondooza sente ezi. Kansarazi munenga bambe yaba division okuja mu Mbarara City ekyo kiri improper byo ne politics kunke sente zaho nizo kwebo konka ibyo kutabaza makutabazo kuno ekyecho nkibaso utakora twayitora ikiko rwa division mayors na ba treasurer babo na minister wa finance na ba town clerks kusitama tukareba esente zibakubanjanizi bakansara nabagamba ngo esente zishemerire kuba nizikozesebwa okusya abantu obuhereza jomba kakorenso bi mpango munonga waza constituency yanje Mr. Speaker Mayor Jomo constituency yanje enguto omukizungu kakoba bakasharaka ikiruho nikiragiro those divisions to get their 50% and their 30% obana property obana sente yona ekikuru baba jirundine bajiresra batekwa kutungachi esente zabo. To my understanding in my file, those people complained in the writing. They even came here as a council. Konkatu abahatai nukujanga batu ichirize. Tubanze tutemu auditor with, we have here our own auditor. Abanza bare, tuije na report yonyine. Kweleka their 50% and their 30% how much? Aba nibagira ngo hashemerire kuba hinkorengana nunji hagati y'abameya babiri Robert Kachebezi hamwe na Jomo Mugabi. Akanyobagira ha division tukisha tukabanja sente one time tukisha bandahenda umugenzi na division ya hajikazwe twakinga Kanso abana akabatwimire 50% yitu so nyani njira tureke kondemera kuyatonji practices nonji ezokora and those things are everything ureke kutine mbera nenda abanga batafuta mu murongo bakucumuramu urugendo z'urwagereje ito politicians ibyo kuriya bitu we are not fearing them. Omu Kanso bikirizine ko rwa katano rwesande rwija akakiiko kabe kahereze kucondooza. Can we all stand up for a closing prayer? Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.